আজি Chakpa Village te pongina ase. Hello guys, welcome back once again. So manu bhalo ase koina hope kori ase. Aji to ekdom unique village ekta te pongji ase. Beshi mane kam ekta ola karne. Etu apni han obora update sibo holibi. Mokan busti ke na gusi ja age de mokan apni han ke dikhai dibo. Etia Chakpa Sangam koina likhina ase de. Aru yate welcome gate te tu likhi ase. Chakpa Sangam godo aura likhi ase. Aru back side te changla kotha bara likhi ase. Kilo gule front village do au khan bara likhi ase. Do back side te do mohan dikhibo pari ase ki changla kotha bara likhi ase. Gate te amni han ki dikhai dibo ki ekta side te chatter do aula ase changla ase. That means itu busti ki do chang tribes aru au tribes kan mix kori kena beshi harmony bra thaga do mohan honibo pari ase. Anyway busti explore koro enia kori kena olop takhan la sundor takhan la busti la unique ekta mohan dikhilo try koro. Beshi manu kore view kan bi ma bhalo ase koina honi ase. So ekilo kore sign enjoy koro. Chala. Chakpa Village laga olo round vlog ekta banai di ase. Sasat moi dikhibole para kushi ekta moi ki dikhise bole to main road la condition beshi bhalo ase. Pura bosti de all over bosti tade black topping ase. Aru beshi bosti do hilly ase koina beshi up ena nai. Nagaland sob to hilly rage olop solop to. Elebe kono bosti rage noi beshi duk. Elebe ena nai. Sapa sabi bosi ekta bosi bidore toka bishide etu dikhibole pari ase. Etu koina pora to ko na baro bishidi ko etu morong ase naki ase etu morong ekta mohan jade enia sundor bana and this is the place etu church te jai di ase. Wow, nice view. Chakpa Village la etu church ase. So beautiful, so beautiful. Manu youth service lo sudo. Yeah, so beautiful. All of slope jaga sauli jaga re amni ala darun. Wow. Fala bungja. Mana lo bosti la views how kan uthi jai ase. Acha itu kan do ki wa longgong bosti la kiti. Ye do wan kiti dikhibo para aya cloud pra summer time me sundor se kiti to longmesa laga kiti ase longmesa acha than wala daga longmesa beshi jaga ri pura view ko pare ase ko church ase so beautiful guys oh yate upor to jaw na pare na step jabo girai na girile hoise acha wow itu to bial khan mara laga ase de ये माइक ती जोर जैसे बोले पुंजा kan grama video se aji Chakpa Village te pongjina ase Chakpa manu kan sai siguli na amni ala bosi jai ke na pongji ke na beshi enjoy goi ke na etara chawle time bi hoise de goi na chanai di ase see it's so beautiful itu moi the church laga opor de uchina ase de itu pura mokan view dikhibo pari ase yate unique ekta moi dikhibo para do mohana naka society de mane border khan bonai na ki goin he mokan mane tribes hisab te noile district hisab de phak kora ase age time ke eki logode nia milina thaka itu proof karne aji gari present te itu thaka mohan dikhibo pari ase see yate file Chakpa Village to duida tribes pra kiba kurigina ase goi ase duida tribes manu boye so nichi de itu view cameraman to kobo lop close kurigina do loi dibo na so itu khan do au khel ase goi ase de nichi de na au khel la side kan do pura nichi khan ase aru moi yate file turn guna sabo itia itu file opor file do pura itu do chang la khel ase goi ase chang khel na so duida community or tribes can mix kuna ekdam unique na kobo ina bohado mohan dikhibo pari ase moi pura details to kole na pare boli moi etia dada ora ki koise yat kora khan do lop koi dibo amni hange cameraman na giribo karne be koi di ase biradinte etia yate file sai jaise kule yate mountain slope aru tate file opor jai jaise kule Noksan village dikhi ase aru itu nodi to kunta asile machor thaka do tikho kon logor border ase do Noksan to itu border itu tikho river to tate ase je itu slope mountain bra saise gula ram se dikhiu nisna lagi ase so Noksan village to border inega ase goina huniolo pari ase aro longling moi bi bishi bar jaise
do ye the mountain cloud khan par guna left te pora jaise gule tade dikha do Longling town mohan dikhilo pari ase so Chakpa village te pongjigina cameraman yate fele jabo view pura dikhai dibo Chakpa village te pongjigina ki karne pongjise next video ke amne ange itu pura amne ange dikhai dibo de beshi important kam ekta needs kura jaga de pongjina ase hulibi na bosiri pongja time no khotai do mohan do pongjiu na pare man dur ba konuba jaga de iniga kam hisab de birai thake hulibi pongjigina khushi nam de beshi bhal ba enjoy kuri gena aro Chakpa manukhan ida khode kundu jaga de mohan pongji ase beshi neighbors khan hobi alag alag manukhan ai kena mane motat kura na mane kotha mohan gibi beshi welcome korna kotha kora khana ta khan gibi thank di ase beshi welcoming thakise de gona janai di ase aro jaga de ma bhal na sundur moi amni ange edo dikhai di ase kote ko oh ekta church dikharo itu Yong Imdi yes Yong Imdi la church round block ede au khel ede phle jaise gole chang khel ase itu ki laga from do itu from ha longkong la from ase go ase ede morong ekta dikhi ase wow so beautiful enjoy kone jai ase guys bhai video sundor banai na dikhile wow iman bhal ase koi holibi etu banaule iman danger jaga te mohan uthi jai na ede girise bole dogane khushia gona ede bira manu kan bi ne bira bi church la opor de girise bole do beshi huni bole biya ekta hole ase na so beautiful and Mr. Pungjaba thank you so much so beautiful so beautiful chalo niche jai jao de bye Chakpa village pastor quarter mohan yate dikhio guest house yate ase church moi olop dikhai dibo olop jabi olop age jabi Chakpa Baptist Church front side to ne ase de guys to mohan move hoi jai ase ta niche jai jabo so morom jaka jaka te birai kina ek tin garna hai kena enega dikhina phat jabe beshi morom ekta ase ene aro hotai itu jaga te pongjule to na pare hoilibi dimag ke to hotai mane bhal jaga do mohan remember koro pari ase and right now we are in marwa magana lu au khel de pongji ase na mana eta au khel ase au khel de jai ase so we are moving on right now busti mane mohan ekta ekta lower lane korbo beshi sab sabha ekta moi busti de dikhio pari ase beshi busti ene maintain kori ase nai anyway number 1 krushi bado busti la bitore black topping ase kono wada town pongji bole bi black topping na pa beshi ase lebi eman bhal ba na develop kori dia do the busti manohan garne beshi bal ekta dikhio pari ase aro sab sapa every house kan na bahar kan litter na rakhe dustbin kan side te inga dikhio pari ase man sundor jaga ekta ase mohan chari dina jai ase edi school ekta so beautiful itu bi morong ase anare morong mohan pongji ase river nekton mura laga cemetery oh acha river ekta morala na acha late tree the main is got okay memory stone mohan dikhio pari ase yes so beautiful so guys we are moving on right now etia mohan jabo China Mokokchung harba pongjule hope korbo aha nisnai to Chakpa village shari digina ine jai ase de mana viewers kan opore chanai dias